Gle ga ćelavi. Što je bilo bre ćelavi, a? Ćelavi me nađe negdje u BG-u i ubije me. Kad budem otišao, brate, sljedeći put kod Kineza, rip. Zuko rip. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas radimo reakciju na Breskvicu i Teodoru Drift. Znači ljudi, ja sam čekao ovu pesmu da izađe. Izašla je pre 4 dana od kad ovo snimam sada. Nigde mi nije iskočilo da je izašla, brate, a ja je čekam. Pratim Breskvicu, brate, na Insta. Nisu mi ni story skakali, ni ništa. Inače, ja ni ne koristim TikTok, tako da nema šansa, sam tamo video. Nisam ni gledao trening uopšte, ni ništa i zakasio sam 4 dana, brate. A ovaj klip će da izađe 5 dana nakon pesme, tako da jebi ga, malo sam zakasnio, ali šta da se radi, verovatno dosta od vas je već čulo pesmu i to, ali ja nisam, ja nemam pojma šta se ovdje dešava. Znam samo da radi sa Teodorom, pošto možemo da vidimo već u naslovu, Breskvica x Teodora. Ajmo da krenemo u reakciju i bacite like i sub, da vidimo šta se ovdje dešava, da li valja ili ne. Jebem ti ovaj grom više. Dobro, sviđa mi se font. Opa! Ujebote, a? Gle. Čekamo pečnom, brate. Tako. Brate, vidi, opasna je Breskvica ovdje. Opasna je ovdje, brate. Boga mi je Teodora, a? Inače, napišite mi u komentarima šta vi mislite o Teodori. Ja je nešto lično ne gotivim uopšte. Pazi ovo, mislim, jebi ga, možda ću ja dobijem sad hejt na ovo, ali boli me kurac. Meni likuša uopšte nije lepa. Mislim, nije mi ružna, ali nije mi ni lepo, ono... Šta ja znam, brate, whatever, brate. Ali ovdje opasno su radili posao, brate. Katana. Divljala, znam da kriva sam. Dobro, da, ne sviđa mi se. Već mogu da vam kažem da mi se ne sviđa, da? Nego da sam bila tu prašinu digla sam. Slomit ću ti srce kao flaš očiva sam. Hteo si da budem samo tvoja. Tako te vozim kao 500 konja. Molim? Tako te vozim kao 500 konja. Želim i da pokušavam da razumijem što je ovdje rekla, jebi ga, ne mogu da čujem lepo. Želim da vozite kao 500 konja, to ja čujem, retardiran sam verovatno, jebi ga. Sad ću vidim u tekstu, boli me kurac. To je tvoje, ako te vozim kao 500 konja, da, dobro sam čuo. Jeste 500 konja, nice, dobro sam čuo, prvi put u životu. Opa, ček, ovo je džak za udaranje. Gle, ne seri, brate, džak za udaranje. Isto ko ja, gle. Imamo isto džak za udaranje, ne seri. Možemo sparing neki da uradimo Breskvici, ja. Opa. Dobro, brate, refren mi je dobar, sviđa mi se. Okej. Ček, šta je ovo? Breskvica veća Teodora. Mlađa od nje je 10 godina. Teodora, 30 godina ima, brate. Ne, koliko ima Teodora? Koje godište je Teodora, brate? Čekaj. What the fuck? 26 godina ima Teodora. Me zajebavaš? Ja bi rekao, mislim, no hejt za likušu i sve ono, da ne ispane sad ova reakcija da bude hejt. Svaka moja reakcija, brate, deluje kao hejt. Meni ličko ima 30 godina, minimum. Ljubav prođe brzo, a ja sam bez pojasa. Lepa je, brate. Baš je lepo u ovom spotu. Ovo je dobar kadar, what the fuck, bro. Da, pogledaj kakav kadar, brate. Podsjeća me na Demon Slayer, iako nikad nisam gledao, ali ono, Breskvica iz Demon Slayera. Ne mogu ovo da slušam, brate, koliko me nervira Teodorin glas, brate. Znam da dosta vas voli, ali meni baš, ono, se ne sviđa ni malo. Što je ovo neki anime, pozdrav? Da, gledaj anime. Nemam pojma koji je ovo anime. Može neki random. Opa, što je bilo bre pičko? Gle ga ćelavi. Što je bilo bre ćelavi, a? La. Prvo se malo ljudi, znači vidite da imam džak u pozadini, moram malo skurčiti. Ali ćelavi me nađe negdje u BG-u i ubije me. Kad budem otišao, brate, sljedeći put kod Kineza, rip. Zuko rip. A ne kontam, brate, gle ovo. Gle, oni, brate, u gardu stoje i idu oko njih. What the fuck, brate, nasilje nad ženama? Mada dobro, oni imaju 2 katane, brate. Ko će ovdje da dobije? Napišite u komentarima. Ovi Kinezi ili Breskvica i Teodora Džekverović. Brate, koja je rečenica ona? Pičku vatru. Opa! Ne seri! Iseckani na komadići. Breskvica, pentakill. 2 zmije, brate, dobro. Ćemo da imamo neke komentare, da vidimo, nakon dugo vremena sviđa mi se projekat u kom Teodora učestvuje, bravo, odličan duet, greetings from Bulgaria, nije bitno da ste tužni, veseli ili depresivni, Breskvica i Teodora će uvijek imati pjesmu za vas. Ne znam koju bih prije oženio, brate. Da vidim da će neko hejtiti Teodoru, nijedno. Vjerujem da je Breskvica manje prešla. Dobro, true.
cool pesma, ono, ništa specijalno iskreno po meni, nije nikakav hejt niti išta, ono, govorim samo svoje mišljenje, opet da mi neko ne kenja, brate, znači nisam nikakav muzičar ili nešto, ali govorim svoje mišljenje. Meni ništa nije specijalno, dobar mi je refren, onako catchy je, ništa sad nešto wow. Ako, ljudi, hoćete čujete šta je specijalno, gledaj sad ovo. Ako hoćete vidjeti šta je specijalno, Cunex, kucajte i slušajte sve ove pesme, znači garantujem najjače pesme Balkanu, samo mora da se probiju i bit će top, gledajte sad ovo. Evo ljudi, slušajte šta je prava pesma. Ona je divlja, zašto nikad nisam vidio kako to radi, mrda gore dole, ne stvarno, oko vrata zlato skupo sve Dior. Ne znam kako da je. Slušajte pesmu, brat. Stvarno, ne stvarna je. Uraz! Ovo je pesma. Al ne znam gde je, pa kaže. Ona je divlja. Ona je divlja. To je to, ljudi, znači Cunex, kucajte, ovo je moj brat Toško i Odža, moja braća. Toško je inače moj moderator na streamima, tako da ljudi zapratite njih. I ništa, to je bilo to. Vidimo se u sljedećoj reakciji. Bacite like i sub ako vam se svidio klip, pa se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi!